o bayana ɗo oustas Taybu hino yewta nder ga fi gandal. Hiɓe yewta nder ga du'a ko malaika ɓen du'anto julɓe ɓen kon. Hiɓe yewta nder ga hakkunde annabi Musa e Fir'aun. Hiɓe yewta nder ga kadi baraji ɗi heɓata e nder darɗe ɗiɗi ɗe attotoɗa juulude ɗen si juula subaka on. Hiɓe yewta nder ga kadi teddunga ngal baba Adama heɓi e hoore malaikaɓe ɓen. Hiɓe yewta nder ga kadi wondema yo rewɓe ɓen yoɓe jango. Hiɓe yewta nder ga kadi ko honno yimɓe ɓen ɓurdirta ñande jango embere mo kala no hunjori noon alqur'ana on. Haray wona ya yejjut ko ya abon partage na yimɓe heɗitiɓe sabu ko yewtereji nafayɗe bani Adama ton oustas Taybu watta ɗo. ɓe tedduɓe neniraɓe am babiraɓe am kowoɓe tedduɓe o ŋaccaneɗan hakke haray ko adi kon hiɗe yetta Allahu lanɗo on subhanahu wa ta'ala o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe Adama nemini en nemaji mawɗi arsikuɗo en wongol en julɓe. Nema ɓurɗo mawnude e ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴorto jiyangel e hoore ndiɗo leydi. Dendanangal nema Allah dali wa ma lakum min ni'matin fa min Allah, bi maana kala ko heɓuɗon immorde e nema e moƴƴere ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala. Jon noon ko ɓuri mawnude e ko okki kon ko siforiɗo okkugol Allah subhanahu wa ta'ala himo moƴƴi himo okka kanko bajjo seniɗo o, himo moƴƴi e taggefu makko ngun ngu fof makko. Allah dali walakinna allaha du fadlin ala alamin, bi maana kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko jomiraɗo ɓural mawngal e dow dennanagal taggefu ngon ngu fof makko. Ala hay e hunde e ko tagi kon ko tawata kanko bajjo seniɗo o moƴƴaki e muɗum. ɗum ala o yi malaika ɓen hamalatul arsh ɓayɓe yiɗi toranagol yoga e julɓe moƴƴere ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓe adori tawo ko ɓangingol andina Allah subhanahu wa ta'ala ɓe dullanamo hiɓe andi himo moƴƴi ɓe andi himo moƴƴade bimana e ko tagi kon alladina yahmiluna al arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu. Allah dali ɓen rondiɓe arsh on e wonɓe ka sera arsh wa man hawlahu ay wa man hawla al arsh. Malaikaɓe hamalatul arsh ko groupe malaika ɗiɗi wolaɗo rondiɓe e wonɓe takko ɗon permanent. Ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala dali wondema hiɓe torano hiɓe gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala hiɓe yettamo wa yastaghfiruna lilladina amanu hiɓe insinanade ɓe wonɓe ka leydi kono ɗum ɓe wi rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Jomayo yurmede maɗa nde e gandal maɗa ngal yottike kala hunde. Alquran no wirɗen no kala aya mo janguɗa ka nder qur'ana ronkuɗa heɓde aya goo firtuɗo on ɗon haray ko firo maɗa gon woni sellali. Si wona ɗum aya aray hay si wonali ɗe tati ma ɗe nayyi kono a heɓay aya goto sembinɗo aya mo yewtuɗa e mum. Ko malaikaɓe wiɗo rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma no aya on ardi noon ka suratul Ghafir. Aya goo aroyi ka suratul A'raf ɗon kadi ko annabajo woni torade ɗo ko malaika woni torade, ko annabajo woni torade ɗa ɗum ko annabi Musa alayhi salam ka suratul A'raf nde o ƴettoduno e bani Israila gori bani Israila ɗin bi ma'ana ƴettugol e sagata ɓurɗo kelɗude ɓurɗo wonde koho e maɓɓe yaada e maɓɓe ɓe ƴettodi ahadi wondema yiɓe artay jonnon ɓe yahoy tun Allah wari ɓe fof maɓɓe himo torade noon ɓay o toriki Allah subhanahu wa ta'ala o yewti yewtereji moƴƴi yewtereji labaɗi ha ɓay Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti konngol ko honɗum Allah daali inna adabi usibu bihi man asha wa rahmati was'at kulla shay. Allah subhanahu wa ta'ala daali o wi lette an ɗen miɗo huɓindiɗe nanen o aya no hurɓini o aya no hurɓini himo foti himo tindini himo yañi yurmede Allah nden subhanahu wa ta'ala.
Allah daali kala ko wiyete lette, ko wiyete nawnare, ko wiyete feggagol, ko wiyete perdi, ko wiyete accident, kala ko woni lorra, ko woni lette, o wi mbiɗo mooɓi fopp huɓɓi ndi sokki jogiti, mbiɗo jogiti ɗum ha moƴƴi jas kaka mi faala wo ɗum yaata mi accitira ɗum ni. Kono kala ko wiyete jam, hayran, cellal, jawdi, peewal, kulol Allah, aljanna, kala ko wiyete yurmede, o wi miɗo accitiri ɗum ni, wa rahmati wasa'at kulla shay. ɗum ɗo miɗo accitiri ni no yarde ni. Si tawno hara Allah accitirano ni yurmede makko yoga e bandije, heɓatano ɗo ko foofa hende wotere. Yimɓe no e ndi leydi ɓe tawata anni e maɓɓe fof ko huɓɓugol yiite e shirku e bida e wargol yimɓe e tooñe fopp no andi ɓe. Kono hara ɓe seedata e otoje kelɗuɗe, ta ɓe seedata e avion je deeƴuɗe e hôtel ji moƴƴi, kaɓe yaltiti wo kaɓe yaltiti fo wiyay Allahu akbar, Allahu akbar, hara wonde ɓe haawa, hara wonde ɓe haawa wigol Allahu akbar. Allah no moƴƴi ko acci on ɗo ha joni bandiji anda. Kono nde tawno ko wiyete yurmede kon Allah no accitiri ɗum ni, wa rahmati was'at kulla shay. Yurmede Allah, yurmede anden mbiɗo accitiri nde ni e dennanangal yurmede Allah nden fof e moƴƴereji makko ɗi himo okki. O yii aya on ka suratu Ghafir, malaika ɓe wi rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Aya on ka suratul A'raf, inna adabi usibu bihi man asha wa rahmati was'at kulla shay. ɓeɗo malaikaɓe ko ɓe faala toranade yoga e yimɓe ka hoore leyɗo ɓe inni Allah meɗen andi goyɗa hokkude, meɗen andi goyɗa moƴƴi, kono noon woɓɓe no ton meɗen faala ya ɓeydanɓe. Wa yastaghfiruna lilladina rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adhabal jahim. Allah subhanahu wa ta'ala men torike ma yaafano ɓe yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa, ɓe tuubi, ɓe feewi, ɓe gonɗini. Allah danduɓe lette yiite jahannama, malaika ɓen tori ɗum. ɗum ɗo no tindini wondema ɗum ɗo no tindini wondema kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo moƴƴi himo okkude. iɗon andi ko ɗum sifa ɗum annabi Musa wolanno Fir'auna tawi ɗum ɗo hino dolni hino mawni, o tawi kanko e oɗo si ɓe jokki ka haala ɗo hersay joni. ɗon andi jon doole holorɗo l'armée e militaire e sarte combat ji e doole, on o jaɓata yewton, o fokkitay tu yanugol wiya haɓɓemo ɓaroyemo heña. ɓay Firawna wi wama rabbukuma ya Musa, qala rabbuna alladi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. o itti débat o kisan hakkude maɓɓe o naɓoyi ka ala, qala fama balul qurunil ula. tawi débat lanni haala lanni, o wi ko hombo woni jooma mo gonon ɗiɗo Musa? O wi jooma amen ko taguɗo kala hunde, taguɗo kala hunde, hooti o fewni nde faade ko nde wuurirta kon. Ko hombo tindini boboti hunkum ɓay ko rimama hanno ko yara ka kine muynugol ma ka bukkol. ko hombo tindini kun ka endi, hombo tindini kun ɗon. qala rabbuna alladi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. ko sifa ɗum bi mana ko ɗum waɗi siɗa yetta Allah subhanahu wa ta'ala e dow ɗin nemaji mawɗi. kono ko ɓuri mawnude e ko okki kon fof ko okkaɗo la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. fa kullun min hadhihi an-ni'am allati dhakarnaha wa min a'zami hadhihi an-ni'am huwa ni'matul hidayah. ni'matu hadhihi al-kalima ko peewal bi ma'naha ko nema peewal ngal ɓuri mawnude, sabu ɗum ɗo kadi ko kanko hertori, kanko jeyi fewnugol. Allah daali huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfira. ko kanko jeyi fewnugol, ko kanko jeyi yaafagol. si tawi kanko bajjo seniɗo o fewnima, ko ɗum ɗon ɓuri mawnude. ko ɗum wasi Allah subhanahu wa ta'ala ɓangini ɗum e suratu Zukhruf. wa qalu lawla nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim
ladade hum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah subhanahu wa ta'ala dali liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dendanangal wana ɗum mawdu woni mawdu an ko ɗum waɗi en jasata ɗum e wi'ay tum bi mana dendanangal moƴƴereji ko Allah okki ka adna ɗo kon fof Allah daali ko yurmede jooma maɗa nden ɓuri moƴƴude e ɗi ko mooɓa e étage ji e laamu e teddule. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. seede muɗum walawla an yakuna annasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin ladali wa ma'arija alayha yadhharun. Allah subhanahu wa ta'ala o daali si tawno nayo fof yeddunu ara nayo fof murtu yedda wallahi kala darinoɗo ɗo wi Allah mi teyi pas mi sali mi fiimay mi yaray mi sirkay mi waɗay kala komi faala julde mi ɓattata ko mi teyi pas mi sali Allah waɗanayno mo pale ta ko pale molanaɗo mo tawata pale on plafond pale on bimana ko cuɗira ɗum kaalisi escalier ji tippeteɗi e mum ɗin ƴawe ko kaalisi. Si tawi Allah wi escalier ji ka tippete ɗon ko kaalisi plafond mo gollata e hunde ko kaalisi pama hoore ma ɗon asirtije ɗen ko ɗum ko kanŋe ara e wonoytata accu Allah yettoma ɗum han kadi faami. Donc ko ɗum ko si tawno Allah waɗirno noon fof jokkayno o heɓatano rewowomo o wi si tawno nayo fof yeddumonu o waɗanayno kala yedduɗo mo sifa ɗin paleji ko wannon fus o heɓali e si tawi ɗum eɓɓidirama e ko goɗɗo heɓoyta laaka. jente hadis nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam raka'atay l fajir darɗi ɗiɗi fajiri ɗen si tawi joddi ɗen ɗon on qisama darama ko jelu ɗum hawri ko yoɓoyte laakara no ɓuri adna on e ko woni adna mum on kon fof nde wotere raka'atel fajir daɗɗen darɗe ɗiɗi raka'atel fajir joddi nde wotere ɗen ɗon no ɓuri adna e ko woni hoore adna kon fof ko won ton kon no heɓɓodiro e ko wiya heɓike ɗo ladari wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe ɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala arte ka mawdu men ahimmatu طلب العلم وما فيه من الفضائل بمعنى سيما ɓure ɗaɓɓugol gandal ma ɓure gandal yo fi ɗum yewte hara wi'ama fi ko mawni fi ko teddi yo yewte fi muɗum fi ko hitti waɗi noon si wi'ama yo fi gandal yewte yo fi gandal yewte si ɗum wi'ama haray ko mawni wi'a yo yewte sabu dendanangal ko wiyete kon fof teddungal ko wiyete teddungal kon ko wiyete kon fof ɓantal ko wiyete kon fof daraja nene mum e baba mum ko wiyete gandal ala hay e hunde ko gandal e ɓodiri eɓɓotako nanen paykunkum ɓaykum fokkiti ka surat fatir si tawno natelen ɗon o yawno mi accatano juutinira ni kono tawi ka woni yaade ɗon kaka yaadi e ko wonɗe yewde ko ɗen ayije ɗe o jangi ha gasdi suka on jangi ayije arduɗe tawo ko yowiti e gandal tawa koko nafata ko gandal ngal nafata kon teɗenma sengo ka aduna taw may c'est-à-dire c'est des versets scientifiques que le petit a lu haalugol wigol ɗum ɗo ɗo nandan ɗo ɗo fotata jemma e ñalorma fotata nangue e niwre fotata e sifa ɗum ɗon fof wola fi pelle e couleur ji pelle e ɗuma e sifa ɗin piiji fof tawa ko ɓay Allah subhanahu wa ta'ala andi yimɓe buy no yiɗi dallinagol telemma sengo ko gandal ɓe inna innama yakhsha llaha min ibadihi l ulama ɓe yiɗi wolugol ɗum kono ɓe anda farin fansi muɗum si wona ɓe ƴettu ɗe ayeje ka suratu fatir yewtuɗe fi science on ha muutoyi yiltoyi si taguɗo on no wi noon innama yakhsha llaha min ibadihi l ulama koye andu ko honto ɗum ƴetta par ce que telemma sengo ka tafsir no woodi ko ulama o en ka balaga yimɓe balaga ɓe wiyata asiyaq soggande ayeje ɗen mbi mana ko soggande ayeje ɗen yaltintinta mana majjo jon noon ko ɗum waɗi si haalama fi ɓure gandal ko gandal ngal woni fi neɗɗo on ko gandal ngal woni fi gurdal ɗan ko gandal ngal woni fi ɓantal ngal
ko gandal ngal woni fi cellal ngal si gandal heɓaki haray gurdan ala haray wuratake ɓawo gandal mustahil wata wonde ɓiɗɗo adama o premier teddungal makko ngal o adi heɓude ngal kanko ɓiɗɗo adama o ko o heɓiri ngal ko gandal nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala dendanangal ko o tagi kon fof ko o ɓuri teddinde ko ɓiɗɗo adama on Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri teddinde ko waɗi noon ko lutti kon fof koye service makko bi mana koko kurkanomo ko ɗum si patron o wi adduniya khuliqa lakum wa khuliqtum lil akhirah o wi oɗo aduna mo yi'oton ko onon tagana ɗum ko onon tagana aduna kono amma onon tigi tigi na fiiɗo tagana ɗum on andi noon ko honto neɗɗo feetata ko tuma hunde nde wi'ano ko an jeyi nde ñeñinɗa ha nden nde jeyima andi nagge ngen ko an jeyi ko an humata ɓoggol ngol ka nagge pooɗa si e ñeñini ha nagge ngen a ɓanni dande nde nagge ngen humi dande ma nde pooɗiɗo yima haray a wonti fuufana fuu a wonti layi fuuri aduna mo tawno ko an jeymo joni o jeyima eɗo menen programme ji ɗi menen ko tañji ɗi jogui men en mballa walli on menen kadi min nanno fi bayana on kono tawi mi wawa taƴƴade hari programme ji aduna ɗinno ɗe ɗimen andi nagge ngen c'est-à-dire joni ko nagge ngen humi ɗon ɓoggol ngol no dasude bimana si wona ɗum nu ko an jeyno oɗo aduna an programme ma no hecci aduna programme maɗa no hecci aduna ko laaka kaka gurdanɗa woni toon ko Allah wi gurdan ɗon an ko ɗon no falnoma wa mal hayatu dunya illa lahu wa la'ib wa inna dara al akhirata la hiya al hayawan kono noon law kanu ya'lamun ko si ɓe anduno si ɓe anda ɓe sikkay fof ko ɗo ko heɓaki ɗo wara hunde heɓaki ɓe famali hay hunde ɓe famali ko gandal ngal noon adday ma ɗo ko gandal ngal adday ma andine wondema hay e hunde ala ɗo joni noon dendanangal ko kanko bajjo seniɗo o tagi ko fof ko ɓuri teddinde ko ɓiɓɓe adama ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri teddinde ko ɗum waɗi so yeetiɓe ɗum e nokkeli heewɗi aya on ka surat baqara walakinna allaha du fadlin ala alalamin ko dendanangal ko taga ko Allah tagi kon fof heeɓi fadlo on kono oɗo fadlu Allah subhanahu wa ta'ala hertinanimo ɓiɓɓe adama ɓen Allah daali wa inna rabbaka ladu fadlin ala nnas jooma maɗa ko o joomiraɗo ɓural e dow yimɓe ɓe wano aya on ari noon ka sorto namde e aya ko walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahr wa razaqnahum min altayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ɗoyte maf'ul mutlaq bimana hattirde ko mutlaq goɗɗum ala ɓawo muɗum ko wiyete teddungal yonino ko Allah wiya wa faddalnahu min ɓurniɓe kono wi tafdilan ko tata ɓural ngal yiida yaada e ko lutti ko tagi ko ɓiɓɓe adama ɓen heeɓi ko joni noon oɗo ɓiɗɗo adama ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala teddinirimo honɗum tagaɗo teddirta ko ɓuri mawnude e ko tagaɗo teddirta ko gandal ngal seede mum hari ndiɗo leydi ndi yoton oɗo aduna hari ko malayika ɓen e jinnaji ɗi woni ɗo kamɓe woni fewdude ɗo ñande Allah subhanahu wa ta'ala falano jonnude direction o laamu ngu e teddungal ngal ɓiɓɓe adama ɓe yoɓe fewju e hoore ndiɗo leydi wonnoɓe ɗo ɓen ɓay hari hiɓe teddi ɓe felliti ɓuri maɓɓe ala woduno ko ɓe wowli wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam ko
o defi bi maana Allahu lanɗon ɓay himo niwi himo jaɓa dialogue mo jaɓa yewtudugol e ko tagi kon koye newende makko koye newende Allah subhanahu wa taala tawi joni o wowli malaika wowli maɓe ndara kombo e maɓɓe jogii gonga hara koye hoore doynagere Allah no wawno tun imposude ɓayna fi himo ko siforiɗo timmal o siforaki ɗustangu o toñata o wi'a tun ɗum ɗo hara wiyali ko ɗum wiɗon ma si ɓe woli en nami landaki on no acci ɓe woli ɓe acci ɓe woli taguɗo kammulɗi jeɗɗe leyleɗe jeɗɗi tagi jahannam tagi aljanna jaɓa dialog jaɓa jabonirgol hiwar oya wooɗa o wooda Allah noyi inna rabbi latifun lima yasha imo newi kanko Allah subhanahu wa taala Allah daali nde jantituma nde jooma ma wi'anno malaikaɓe ɓen min komi waɗowo ka leydi ɗo ko lonto al khalifa li hadihi al kalima ma'anayani kalimatu khalifa ngol konngol ɗo no mari ma'anaji ɗiɗi hingol jogii ma'ana bi ma'ana ko lonto ɗo wona ɗo fewja ɗo lonto Allah subhanahu wa ta'ala ko hawre leydi ɗo siina yamiroje Allah ɗen waɗa ko Allah lanɗo yamiri konko faala kon jogo direction ardo laamo fewja e hawre leydi ni ko ɗum wiyete khalifa enen koye lamɓe miyato a adda ɗo en tant que lanɗo wona ɗo layi fuuri fuu pala fuuri wiya inchallah ha kawoɓe ɗe mbawa ɗum yi ko amma kayno ko anduwano makkude a jooɗi ke ɗo ha bandije ɗen jooɗi ke sengo dow ta joni ko nanta a nani ko France 24 wi kon ko a wolayno ko mbindi a jooɗo France 24 woola joni ko addanoɗoɗa ɗo ko ya fewju gera saabu ko an feewi ko an nunɗi sa jooɗi ke ɗo ha bandije ɗen fewji ko guerji e jattugol e worgol e tooñe ko ɗum waɗata ko an addanoɗo ko gera ko fewja maana goo koko lontodira oya groupe ara wona ya oya groupe ara wona oya groupe ara ya wona lontodirgol ɗiɗo manaji ɗiɗi kalimatu khalifa jogi tafsir yahi ka ibnu kasir musidɓe julɓe tedduɓe malaikaɓe ndaari tawi teddugal ngal ɓe jogino ɗo ngal si tawi goɗɗum ngo ara ƴetta ɗum hino anini ɓe mawningol Allah subhanahu wa ta'ala rewa mo hara o yeddaka ɓay ko ɗum continue heɓe hulita goɗɗum ngo arɗo bonna programme ɓe wi Allah adday ɗo ko bonnay ndi leydi rufidira ƴiƴan enen ɗareni koko falɗa kon ko ɗum men jokki Allah daali min miɗo andi ko on anda ɓay malaika no andi valeur gandal malaika no andi ko ha honto gandal mawni on nantuno ko malaika woliti ɓawɗon ko mbay fi gandal wolama kaaye ɗon kono malaika wolno ɓawɗo o nanno goɗɗum ko ɗon ɓe heeƴi ko Allah wino ɗon miɗo andi ko ganda tawi ɓe heeƴi ko majjiyankoru tun wiyata miɗo mari dalil a ɗiɗon potto ɗon ƴette ɗon e dalilji mum o jangasina ɗum ka fi gandal wola o anduɗo hoore mum ara heeƴi o nantodirte joni par ce que aray mo andi ko mawni ari o wiyete gandal joni noon ko honɗum Allah subhanahu wa taala waɗi ko wawata muññintinde malaika ɓen ko jonnata valeur ko woni arde ko na fuufala fuu woni arde na layi fuu woni arde okkipo oɗo adna fewja e makko siina yamiroje Allah ɗen ko honɗum Allah subhanahu wa taala waɗi teddugal mawngal ngal ben meɗen Adama alayhi salam ɓurata malaika ɓen ɓe heƴa ɓe anda yo awa ɗon ko grand quelque ngari ɗo nan joni heƴen ko honɗum dali wa allama Adama al asma kullah ko ganda Allah tindini Adama inde ɗen ɗe fof majje hooti thumma aradahum ala al malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin in kuntum sadiqin ala ma qultum sabiqan ala haula Allah subhanahu wa ta'ala tindini ben meɗen Adama inɗe ɗen ɗe fof majje inɗe ɗen al asma'a kullaha الأسماء بدخول الألف واللام في كلمة أسماء أصبحت يعني كلمة معرفة موبيلا
on faami lutta hay hunde kullaha o hande kat ɗum ko wonta ko ta'kid wonata hande kadi on faami joni noon Allah subhanahu wa ta'ala andini adama inɗe ɗen ɗe fof majje hooti inde ɗen ɗe fof majje no wawi jogade manaji ɗiɗi tawa ko piiji seeɗaji ɗe Allah subhanahu wa ta'ala addi tindini annabi adama inɗe mum no ande hara ko piiji seeɗaji par ce que si woni marifa haray mooɓay sappo wiya ko ɗum ɗo to no wawi wonde kala ko wiya inde ko taga ko fo inde mum Allah subhanahu wa ta'ala andini mum a cheikh Mouhammad al Mutawalli Ash-Sha'rawi oɗo ceernojo molnaɗo o wi wo o aya ɗon ko aya wonɗo nene e baaba kala ko wiyete gandal e hoore ndi leydi ha ñande dargal dari ko andinaɗo woni science woni kala matière de science ɗin fof woni physique chimie mathématique ɗuma kala ko woni kon fof o wi hino naate e ko Qur'ana wi kon ko Allah andini adama inɗe ɗen ɗe fof majje Cheikh Mouhammad al Mutawalli Ash-Sha'rawi o wi seede ɓiɓɓe adama ɓen ben meɗen adama ko adano jannede ko inɗe ɗen tanqasimu alkalimatu al-arabiyatu ila 3 aqsamin min ismin wa fi'lin wa harfin konguɗi arabu ɗin no fecciti pecce tati ko imma konngol ngol wona isme inde ma ɗum ngol wona fi'il kuugal ma ngal wona harfere o wi seede ben meɗen adama ko inɗe ɗen adano jannede boobo fof boobo ko adato wolte ko inde o wolata fiilo o wolta harfu na ɗum adata alwalad الطفل يبدأ بالاسم لا يبدأ بالفعل ولا بالحرف ko inde ɗen bobo ko yata baba nene jaja ko ɗum o fuɗɗorta par ce que bemma ko adama ko ɗen inde ada jannede sa fijiri bobo mum ha ko woli fiil a bugoto kon to doga bobo mum penuhum ko lebbi tati jalna kon ha kon inna ndiyan ɗan saaƴi mi sikki ko aɗon fijirta bobo ka ndikkale o woodi fiile ɗi si ko harfo o woodi ko harfo ɓuri wurɓinade ɓay ɓe inni alharfu huwa kullu lafdin la yazhar ma'nahu illa ma'a gayrihi ko ɗum yimɓe nawɓe wi sa fiiriɗi bobo ha ko wiye hiye ene lek daññinera yacciri ni fijirgol bobo ka kono ko neɓide baba nene on fijay ɗon probléme mata par ce que ko inɗe ɗen kon fuɗɗori ko ɗum ceerno on wi jonnon nde ben meɗen adama nde malayka ɓen hollano ɗen ɗin piiji ha gasi ko wiyetelan ko honno ɗe inɗe wiyete malayka ko honɗum wi qalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana senade wodanima yo jooma min ala gandal si wona ko jannuɗa men kon no woodi ko fameten ba no woodi ko fameten ba goɗɗo wonata gando e ɓaawo ceerno abadan la takun aliman biduni muallimin mustahil innama alilmu bitta'allum sa jooɗike ɗo a soodi bibliothèque a hebbini tef a naati ɗon a woni an tun haray a falama feetude feetina jamma on kadi haray a falama feetude feetina kadi jama on kadi no asi goɗɗo yahi e pharmacie jano molanaɗo o moɓiri lekkele no o faalira o ƴettiri no o faalira ko ɗum woni ɗum ɗo hara o yahali ka docteur jo on daarimo consulte mo ha gasi windi ordonnance wi yew noon ko pharmacie sodoya kanko ko o yew ko pharmacie o moɓirde lekkele ɓe wi senade wodanima yo jooma gandal ala namen si wona ko andinɗa men ko innaka anta al alimul hakim jooma ko a woni gando o ko a woni ñeeñuɗo e gandal hooti Allah subhanahu wa ta'ala wi wa qulna ya adam anbi'hum bi asma'ihim adama yeetiɓe no ɗe inɗe wi'ete adama janni malayka ko fuɗɗode men nden non ngalani on wondema ɓiɗɗo adama si memali gandal haray o tardi haray programme makko boni hundema sali fuɗɗode men nden ka hoore leydi ko malayka jannuɗen
malaika. Adama wiya ɗum ɗo ko ni wiyete, ɗum ɗo ko welegeeru, ɗum ɗo ko gosordu, ɗum ɗo ko ɓirdugal, ɗum ɗo ko sipani. Donc o janni ben meɗen Adama janni malaika ko ɗum woni fuɗɗode men nden, ko gandal ngal woni fuɗɗode men. seede mawnugol ganda nde alquran si goɗɗo jangali ko gandal ngal adi tawhid, ko gandal ngal adi aqida, sabu ko gandal ngal adda e maɗon. Nde ɗo deftere Allah teddunde simoje 114 jusu 30 hisbe 60 ayiji guluji pellata aqida tawhid no dolni e nder dina kanke. Si tawi neɗɗo aqida makko on boni, haray programme makko dina makko boni. Allah daali wa man yakfur bil iman faqad habita amalu. Si aqida boni haray dina ala. Limada hada alquran ma hadhihi alajza ma hadhihi alayat aluluf, limadha bada Allah subhanahu wa ta'ala bil ilm? Ko hanno Allah fuɗɗora qul huwallahu ahad, ko hanno Allah fuɗɗora aqida, ko hanno Allah fuɗɗora fiqh, ko hanno Allah fuɗɗora ko wi ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Parce que ko gandal ngal addai maka aqida, ko gandal ngal addai maka tawhid. No nelaɗo wirnon qul inna hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ay ala ilmin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Ko wiyon wasi Allah adori gandal ngal nde qur'anare e teddude ko adi wiide ko iqra bismi rabbika allazi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جنگو إند جوم ما أن تقولو نأنك إمرد هئر إيجان. خلق الإنسان من علق كو غندال نون اقرأ جنگو لا بديدي اقرأ جنگ ودي جنگو ko waɗi noon ko si a jangi si anda wa rabbukal akram, sa janggali andata wa rabbukal akram, andata ɗum ko majjimma o wiye ko ɗum woni akram. jangu anda wa rabbukal akram alladhi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam. ko ɗum ɗo adi, ko ɗum waɗi en wawata wonde hey e hunde e hoore ndiɗo leydi ta ko en kohoɓe, ko en tedduɓe, bi mana bi e wawa se wonay kohoɓe tedduɓe e hoore ndiɗo leydi wala budda bil ilm, nabda bil ilm. ko gandal ngal yonnoto. fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin. ko ɗo si Imam al-Bukhari o addi damal babu al-ilm qabla al-qawli wal amal. ko goɗɗo jangay taw si o wowla, si a jangali kon ɗum wolta, sa woli ko tana nafere noon sa huuɓi. hay sa woli tun ko tana, ko sa golli wonata jam. ko ɗo si Allah wi andu taw si wowla, on say noon golla. andu taw si wowla, non si ara gollugol. Allah haccitaka e diina majjiyankejo. si neɗɗo on kelɗay ka diina o jaɓe nder ton, ko ma o wakkilano gandal ngal. ñande ɗen ayeje tippi e rasul sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbika alladhi khalaq. hani nela sallam sujjanta sana muuru, hani nela sallam yennatano mawɓe, hani ɓe piyatano fayɓe, ɓe jogino jikkuji ɓurɗi moƴƴude e jikkuji ɗin fof, kono tawi ɗum yonanali ɓe. hani ɓe yahino ko haari hira e rewgol, ɓay Jibril alayhi salam ari tawimo ɗon himo rewa, tawi ɗum welali Jibril, par ce que ko kanko jonnata annabaɓe ɓe gandal ngal. si ɓe rewa o anditi o jonnali oɗo goɗɗo, on naadi o e rewgol, jonnali mo wahay. ɓe seeduno ɗon ɓe ganduno Jibril wiyali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah wi no welti a jarama jokkuɗo naɗum. o wi ko landimo ko hun naaduma e dewa a jangali. iqra qala wa ma ana bi qari, janga ɗon kadi ko toɓɓere.
parce que goɗɗo jaɓay taw wala budda bil i'tiraf bil jahl on say si on tigi ara noon janngugo lam ta'tarif bi jahlika fa kayfa i'tarafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu lam yakun aliman o wi ma ana bi qari mi janga ko honɗum towni tanɗa e wigol a janga haɗi wiya a janga ɓayle a janga nelaɗo wi mi janga o wowli laaɓi o nangi mo ɓiƴi mo haw ma podore makko o inni min mi ya janga o inni mi janga heɓɓi ƴande malaika le no muusi siko woɓɓe go accata ɗum wona laabi ɗiɗi so ɓiƴunomo laabi wulure nelaɗo wiyay no janga o fenatano on sa wimo jango iqra bismi rabbika alladi khalaq iwi ndeññande duuɓi nogay e tati nela sa sallam ko taalibajo jibril ko karama ko makko 23 سنة هو طالب يقرأ على جبريل وأنت حتى 2 أو 4 أشهر لا تستطيع أن تستمر في طلب العلم ene duuɓi nogay tati nelaɗo no jangude hara ko nelaɗo woni ala hakkille ka ko jibril woni wata jannude si ɓe wuurituno duuɓi wulure haray kadi ɓe jangude ɗin duuɓi nogay tati ko ber gurdam maɓɓe ɗan an noon karmo koyen jib nelaɗo sa sallama janga duuɓi nogay e tati an ronkana allah is ko duuɓi joyi jangaɗi ma jangaɗo barɗe tati tu wiya feeñi waliyu a woni lannu gandal jaahi ino ɗo tekuɓe men ɓe wallahi kono mutorɗa e gandal wo pamirta a janga wallahi minni on goy minen karkokoɓe ɓe mi yi ɓen fof ɓe men bunkodirta e mum ɓen fof haray ɓe yiɗa hay yomi wiwi ɓe jangi hakke ma ko ɓe tawadu ko ɓe tippiti ko ɓe yi konko lutti ɓe yiyale gandal konko ɗum ɓuri mawde ɗi ko ɓe yi ko andirton gandal ngal hino mawni fi mum hino teddi ndaare ko tawi seeɗani e mum ko seeɗani ko allah jonni kon ko hawnto ɗum addi yimɓe ɓen ɓay ɗeɗo avion je ɗe wonɗo yiide ɗe métro je kañe ɗi vaccin ji lekkele ko wonɗo yiide e o internet mo wonɗo yiide hay tawi ko defte fiqul islami on tun hara ko maraji alkutubul islami eɗe ɓuuri defte guruji 4 hara ko yilteteɗe mum ɗen na ɗe windaɗe gantingaɗe karma koɓe windi so tawi ko fiqul islami on tun ma ko karma koɓe windi tafsir ha gasi karma koɓe wona tubana ibnu jarir at-tabari ma ɗum jamiul ahkam lil qurtubi jamiul bayan ndeɗa e sifa ɗen defte ɗen tafsir je ɗe anduɗon e defte goo ko ceernoɓe windi wona cheikhul islami ibnu taymiya ndeɗo deftere makko majmuat fatawa li cheikh mujalladi jelu tawi fewndo windi ɗen defte mo ka nder kaso o sino ka yalti gonɗum o gerayno e sifa ɗen defte ceerno ma docteur ahmad salawi winduɗon deftere nde mo jalla temedere sifa ɗen defte fof ɗum ɗon fof watti oɗo science et technologie e ko janga kon fof qur'ana wi wa ma utitum min al ilmi illa qalila dadali wa yasalunaka ani ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalila heɓe lannoma fi ruh attention on mutaki koye tan sikkon jangi buygoy ɗon ko affaire allah noon ko domaine allah noon terte ɗon ka woni taw sikkon jangi dey wa ma utitum min al ilmi illa qalila si taw no harangal gandal ɗuɗu no harayno poddo sutti ɗe ko ɗum waɗi musidɓe julɓe ko raɓɓinndingol mbay maccanen cheikhuɓe men ɓen ko ɓe yewta si tawi en tedday si tawi diina men kan sellay ko ma jangi si en jangali allah hakkitaka e diina men kan no si allah subahana taala ɓayaddi ka diina ha gasi yimɓe ɓen wawas ɓeynayi allah yomen rewe o wi a si ɗon andi rewenan wawa si woɓɓe go wiyey ɗon allah min anda yomin rewe allah wi o we fasalu ahla dicri in kuntum la ta'lamun
wasi woɓɓe wiye Allah min landota ko yomin rewoyno onon noon fala takfu ma laysa laka bi ilm onon dare ɗon kam memanan hay pus nder ton onon ta o memu hay hunde nder ton si a janngata memu hay pus tawaɗo hay hunde nder ton ko tawata a janngata anda ndenon mal asafu shadid yimɓe ɓen tirtike gandal yimɓe ɓe wakkilaki kurkanagol gandal hande kadi tampana ngal ɓe wallininga en ari ka rasul sa sallam wullitino ɗon wa qala rasulu ya rab inna qawmi ittakhadu hadha alqur'ana mahjura nelaɗo wi e joomam yimɓe amen dey ferinde ɓe ferinde e qur'an ɓe ferinde tawa anda ma'na aya qur'an anda ko wiyete tafsir anda ko wiyete siyaq anda ko wiyete balaga anda ko wiyete nahwa anda ko wiyete sarf no joɗode e hoore on tana tawa kadi no mantora wirgol minen men janngagoy yes goɗɗo wi minen men jannga haray taw ɓeydu ɗon hay hunde tana yoni albala o yoni enen men janngago koye meɗen hayli wa joni ko ɗum hayli noon so ɗon janngunaɗo ɗon nokku goto neɓa haylakol saw ɗon jannguno hay ɗon nokku goto ko wanno gandal ngal ko addata ko e newan yaaki so yimɓe mi nanay miƴaali penande mawnude ha hewti ko sukaɓe innata janggay ha gayna heɓata golle wallahi a janngani tanke ɗa ɗaɓɓude golle janngo ko golle ɗen ɗaɓɓitay ma tanke hiɗa ɗaɓɓude golle hara janngu ton wallahi si a janngi ko golle ɗen ɗaɓɓitay ma gandal ko ɗum wiyete teddungal nde alqur'anare nde yiyoton oɗo figol islami a janngata o faama o jiɓoɗa ko ɓornoɗa ma ko ñamama no guerta mustahil ladari kitabun anzalnahu ilayka mubaraka ko deftere nde min tippini e ma waɗande barki nde telema sengo ka diina Allah subhanahu wa ta'ala ko rekonisi ko andi fimum ko jannguɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala o ɓannidiri hay e makko o linti hoore makko o tawnori ɓe ton shahida allahu annahu la ilaha illa hu Allah seedi ke wondema reweteɗo wo ala si wona kanko wal malaikatu alwaw wawul at ko ɗo si kalimatu malaikatu woni fa'ilu dimmo marfu'un bi damma wal waw wawul at wal malaikatu wa ulul ilm onon kadi Allah malaika ulul ilm ما أعظم الشرف الله ملائكة أولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الله سيدك وندم ربتين ولا سوانا كان ملائكة كان ينكد سيدي ننكدي لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون tawa kanko kadi si sofi ko ɓe ngo noddata wiya ko ɓe seede la ilaha illallah ta ko ɓen malaikaɓe Allah wiyata ɗon kadi wa ulude en Allah daali o seedike wondema reweteɗo wo ala si wona kanko malaikaɓe no seeditanimo ɗum joomiraɓe gande no seeditanimo ɗum ko ɓeɗo andi fimu luttuɓen kañum andi ko ɗum sa tawoyi Allah lakara a tawa kay ɗi groupe aji ɗo haray ko an andi so nelaneno ton ko an si Allah nelanono lakara a janga bi basira ganda hunde ma a rewimo e hoore majjere ko ɗum waɗi ɓural ngal ɓe jogii ngal ɗo teddungal ko ɗum andi leydi Sénégal ko leydi waɗandi barki ndi waɗete barki ha ñande Allah roni leydi ndi par ce que ɓe no teddini gandiɗuɓe ɓen ɓe no teddini ceernoɓe ɓen koye leydi huɗadi kuufala fuuri tun goɗɗo hunjoto Qur'an janga figol islam o jiɓono waɗa koye leydi fuufala fuuri tum mi andita pour la première fois ko mi yewno dartogol Qur'an on Iran tawi candidat ɓen fof Allah subahana taala hoddiri tawi ko min lamminaɓe si tawi bimana men tumbodiri ka hôtel ñamugol ni ɓe ara ɓe henna tayib an ko jeluyoɓe teɗa mon ba minna angoy
taw woɓɓe maɓɓe ko yoɓete ko hay président on ka leydi an ɓattotako ɗum ɓay ɓe yii c'est à dire ɓordande nden e darde nden e ɗuma ɓe felliti wonnan ɓe ɗo wawi ɓe hokkorde dala ɓeyna menen ko amen Dubai si a hunjike Qur'ana woni ceernojo haray lanni ko falɗa o aray tawe ɓeyna menen ko amen Oman menen ko amen Saudi menen ko amen tawa c'est à dire gandal ngal hingal wondi e teddungal ngal tawata ko sifade ya mustahil ko ɗum waɗi sen noddodiri faade e ngal gandal fay ɓe jannen ɓenen kadi jangen sonnaɓe yo jangu dey yo fuu jangu ko gandal ngal woni kohoyagal piiji tati ɓureɗi teddirede ɗin e hoore ndi leydi ɗo ko gandal e laamu e jawti gandal ngal no yeeso majji ɗi fof miskinɓe ɓen no yiilana mukkal patron ɓe ɓen keɗon sika patron ɓe ɓe yiilata mukkal kamɓe kadi ɓe yiilana e lamɓe ɓen keɗon sika lamɓe ɓe yiilata lamɓe ɓen ko janngo ɓe yiilanta janngo ɓen anndi kon ɗum wiyete économie kon ɗum wiyete développement kon ɗum wiyete on lanɗo wingin ko hey konko jugulum koko won takko makko kon ɗen cadre ɓe molnaɓe ko ɓen ɗon jonnata programme leydi kanko wata andude ko honno réseau ji waɗirte goɗɗo téléphone a internet marsa ɓen cadre ɓe technicien ɓe hino nder ton tas ɓe faala ɓe ɗannina e leydi nde wotere ɓe feetinam ko gando on tun wi'ata lanɗo on ɓorto waloɗa ɗo si lanɗo on nawni na message makko on ñawdatamo message on si wi ɓorto no sika ɓortotako o ñoƴƴa rendu si mo monaninomo o ñoƴƴa ina foofu moƴo foppu ta ko contrat woni hakkude maɓɓe ko lanɗo on si lanɗo on ari tawi Imam Ndiaye ka juulirde maɓɓe président de la république o tawiɓe ko anduɗe lanɗo haɗi si yaltiti fof waɗa sappa ka mais si lanɗo on tawi imam on ka juulirde mi tañƴini président o waɗay ɗon sappa ka imam o wiya sappa simo faala yeƴƴude monsieur le président o enno sappa on fewani président yaw yeeso yaw ɓaawo yeƴamo hakka faala o andinamo ɗon kanko lanɗon ko calendrier président tiiɗi o si imam on no hunji wi allahu akbar alif lam mim dalikal kitab monsieur le président no sorto ɗo bani ko gandal ngal wa maggal ala musidɓe julɓe tedduɓe haray mi sakkitora ɓure ngal gandal télé masengo lakar la woy wadde o mawɗum mi wala fi gande ko nafi adna ga mi wolta ɗum ɗo bani ka adna ga kan o yi kala newede ko Allah subhanahu wa ta'ala okki en ka adna ga kon fof ko heɓirten ko gandal ngal e yigoy kadi hiɗe reeni ko gandal ngal moƴƴini métro ko gandal ngal moƴƴini avion ɓay corona ari ɗo fof ma poti si scientifique ɓe ɓen expert ɓe ɓen ɓe tummodirano ha kasi ɓe waɗi étude maɓɓe ɓe moƴƴini vaccin heña addallah voira en suuɓi hooti lakara haren fof fatike e ñabbeli go kadi aɗitiɗi corona wona variole e sifa ɗin piiji wannoɗi ravage tuberculose ko scientifique ɓe ɓen jooɗi ɗo moƴƴini vaccin ji ɗin ɗum ɗani sinano haren tagaɗo luttano ko njulaɓe si ɓe faalaɓe moɓay jawle maɓɓe fof milliard ji maɓɓe si ɓe fokkiti voyage ha gasi ɓe ari pilote o wi no ronki no ɗanade seeɗa est ce que laatto goɗɗo e maɓɓe ƴaway ɗo wi ha mone doginen avion wongal ƴawɗo ɗo o est ce que ɓe a ƴaway ala jeego ɓuuɗi men gandiri on nani avion on on doginal taw ban ta ɗum ɗo ko sengo aduna on ni yaaki joni noon si tawi an téléma sengo gandal aduna hay pus tuttu puwa anda tawa ɓeya honno ɓe innitiraɗa ɓe annabi Dawuda annabi Sulaymana ɓen hay colli ɓe yewtiti e mum Allah dali wa warisa Sulaymanu Dawud qala ya ayuha nnas ullimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay inna hadha la huwa al-fadlu al-mubin ɓe colli ko wowlata colli ɓe nanayno annabaɓe ɓe innitiraɗa ɓen annabi Dawuda annabi Sulaymana an goɗɗo wiye ɗo tagaɗo sifa ma wiya venez par là wiye taw acciɗange o de mi nanta ko wolta ananta faransi ananta anglais ananta espagnol ay hunde pus ananta si tawi yimɓe jangali ɓe heɓata traw ɓe heɓata lawol ɓe heɓata métro ɓe heɓata ɓuttu ko ɗum so yeehi ko leyɗe ka janguɗe ɗen anduɓe ko wiyete gandal kon so yimɓe no yoloɗo yaa toon ɗon sika ɗum ko ni tun
donc haray musidɓe julɓe tedduɓe mi darni yewtere nde wo fewndo ɗo ko waɗi noon no wirɗen no gandal ngal wawata ko sifade ko ha honto ngal mawni si aroyama ñande darngal gandiɗuɓe ɓen si aroyama natama aljanna ko Allah taali ko yarfai llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat si tawi fo naati aljanna ha gasi malaikaji aroyay daara ɓurɓe jogagol gandal e ɓen ɗon ɓe ƴetta ɓe ɓe naɓa ɓe ɓuri ka ɓeya wonnoɗo wona seeɗa malaikaji goo kadi ara tawa ɓen ɗon kadi ndaara ɓurɓe jogagol gandal e ɓen ɗon ƴawna ɓe ɓeeɗa yittata ɓen ɗon adna ɓe anda ka ɓe naɓa woɓɓe goo kadi aroya ɓen ɗon kadi suɓa kadi ndaara ɓurɓe gandiɗe ɓen ɓurɓe joggal alluwal ngol ko ɓen hoddoyte annabaɓe ɓen annabi ibrahima ene laaɗo muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.